Good afternoon, everyone. Warm greetings from President Prabowo to all of you, and also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. Gaya Gibran pidato bahasa Inggris Indonesia Afrika CEO Forum, keliling sapa delegasi, dan buat catatan. Di tengah ruangan konferensi yang berbentuk huruf U, Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka menyapa dan menyalami satu persatu delegasi yang hadir dalam ajang internasional Indonesia Afrika CEO Forum. Mengenakan setelan jas warna gelap, dasi biru muda, dan peci hitam, Gibran mengelilingi ruangan untuk menyapa dan berbincang singkat dengan perwakilan delegasi Afrika Selatan yang hadir Indonesia Afrika CEO Forum di Johannesburg, Afrika Selatan, Jumat, 21 November 2025. Jurnalis Kompas.com Rahel Narda Catherine ikut serta dalam kunjungan kerja rombongan Wapres Gibran di Afrika Selatan. Ikuti laporan langsung tentang kegiatan Wapres Gibran di sini. Usai berfoto bersama dengan peserta forum, Gibran tampak berbincang dengan President of the South African Chamber of Commerce and Industry, Mto Sulu serta para delegasi lain dari Afrika Selatan. Setelah itu, Gibran tampak menghampiri para tamu delegasi dari Afrika Selatan yang berada di sisi kiri ruangan konferensi. Satu persatu, dia menyapa para delegasi sambil berbincang singkat dalam bahasa Inggris. "Ya, ini pertama kali saya ke Afrika Selatan," ujar Gibran ke salah satu delegasi saat bersalaman. Dalam salah satu kesempatan, terpotret pula momen Gibran mengenalkan Menteri Koordinator, Menko, Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut mendampinginya berkeliling kepada salah satu delegasi. Setelahnya, Airlangga tampak menjabat tangan delegasi tersebut, sementara Gibran melanjutkan menyapa delegasi lainnya. Setelah menyapa semua delegasi dari Afrika Selatan, Gibran melanjutkan menyapa para delegasi dari pihak Indonesia yang berada di sisi kanan ruangan. Selain berkeliling menyapa delegasi, selama forum berlangsung, Gibran juga terlihat membuat catatan kecil saat mendengarkan paparan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Indonesia Anindya Novian Bakri. Dari pantauan Kompas.com, ada momen di mana Gibran menundukkan kepala seolah sedang menulis catatan di atas kertas yang ada di mejanya. Momen ini terjadi beberapa kali ketika Anindya sedang memberikan pidato dalam ajang internasional tersebut. Selepas acara, Gibran bersama Airlangga serta para wakil menteri, Wamen, terlihat berjalan kali bersama. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, itu berjalan diapit Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Luar Negeri, Wamenlu, Armanata Nasir. Di belakangnya terlihat pejabat lainnya seperti Ketua Umum Kadin Anindya Novian Bakri, Wakil Menteri Keuangan, Wamenkeu, Thomas Jiwandono, serta jajaran perwakilan KBRI di Afrika Selatan. Sambil berjalan kaki dari lokasi acara Indonesia Afrika CEO Forum menuju tempat penginapan, mereka terlihat berbincang dan tertawa bersama. Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here. And I think this is a huge step to strengthen our relationship and our commitment to expand collaboration with Africa remains very strong. With collaboration, the emerging economies can shape the future. Global growth must not only be strong, but also fair and inclusive. The visit of President Ramaphosa a few weeks ago to Indonesia reflects deep cooperation between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is a good news for all of you. No more visa. And also to push trade and investment on agriculture and energy. Indonesia also committed to expand outbound investment in South Africa. South Africa is our strategic partner and gateway to the African market. At the same time, Indonesia also offers industrial capacity, human resources, manufacturing network, technology,
and entry to ASEAN market. The launch of Indonesia and South Africa High-Level Business Council demonstrate how government and private sector can work together. I also welcome the signing of MOU on strategic industry today. I hope this will bring great benefits for both countries. In closing, I want to emphasize on our commitment to improve investment and economic cooperation with Africa. So if there are any issues, please inform us. Here with me is one of our best ministers, vice ministers, and ambassadors, and of course, our friend from Kadin, Indonesia. And we stand open to assist all of you because Africa is the continent that will set the pace of tomorrow. Africa is growing really fast and full of potential. Africa is the future, and Indonesia wants to build that future together with Africa. Thank you. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.